Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo iri tangazo mwese rirabareba, bivuze ngo iri tangazo ni irya polisi yashyize hanze. Polisi rero yatangaje yuko muri gahunda ya Gerayo Amahoro yatangiye kujya iganiriza abamotari uburyo ki bakoresha umuhanda wa Kigali ndetse n'abashoferi bakoresha umuhanda wa Kigali. Polisi rero yongera kubibutsa kugenda muri focus mu muhanda mutanyweye ibiyobyabwenge cyangwa ibisindisha. Ni mu gihe mubona yuko turi ahantu hari urujya n'uruza rw'imodoka, ndetse iyo tugeze ku itangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali haba hagomba kuba hari amamodoka. Murabona yuko aha turi mu rusobe rw'ibinyabiziga cyangwa mu rusobe rw'ibinyabiziga byinshi. Aha ngaha rero turi Kicukiro, muri santere Kicukiro santere nko muri Feruje. Murabona yuko amamodoka ari menshi, bisobanura ko hari ibintu abantu benshi bamaze iminsi bambaza ku nkoranyambaga zitandukanye, ariko ngo mu mujyi wa Kigali nta muntu udatunze imodoka. Nkuko namwe muri kubibona hano mu muhanda, namwe muri kubona yuko mu mujyi wa Kigali nta muntu udatunze imodoka. Ariko mu by'ukuri ntababeshye, izi modoka muri kubona hano zirimo nk'abantu batarenga 40, kubera yuko imodoka igiye irimo umuntu umwe. Nimba izi modoka zigera muri 400 cyangwa 40 harimo umuntu umwe ureka ubwo ngo muri Kigali abantu batunze imodoka yego ni benshi, sibyo? Kandi ukuvuga ngo nawe rega imodoka wayitunga nta bintu bya danje bigusaba. Reka imodoka nawe buriya icyambere gutunga imodoka nibigoye, ariko kuyigura nibigoye, ariko kuyitunga biragoye. Bivuze ngo esase nyine expenses itwara iyo modoka muri rusange niyo nibyo nyine ibintu wavuga ngo biragoye. Reka rero tureke kugomeza gutinda mwabino, ndacyari ku itangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali yashyize hanze ku itariki zisanga 4 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025. Bivuze ko polisi y'u Rwanda cyangwa polisi ikora mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro yongeye kwibutsa abakoresha umuhanda bose kuba focus no kugenda ureba imbere nyine nta bintu bikurangaza. No kuvuga ngo hari nk'umushoferi cyangwa reka duhere ku mumotari. Hari umumotari uba ugutwaye igikorwa kikacanga gitambuka gifite nyashi, none ukabona wa muntu ugutwaye arimo aragenda areba cya gikobwa nyine kimutambutso gifite nyashi, arimo arakebera muri autorovizeri kandi ari kujya imbere. Bivuze ngo imbere nari kuhareba. Urwo ni urugero rwa mbere nyine narimbahaye ku bintu bya focus. Bivuze ngo motari cyangwa shoferi wirangara ni ibintu biri ku ruhande byikurangaza, twara ikinyabiziga cyawe fresh nta bintu bikurangaza. Nibyo, ariko nyine twara ikinyabiziga cyawe uri focus. Icyo bita focus ni ukureba imbere gusa. Bivuze ko rero polisi ikora mu mujyi wa Kigali yanatangaje ko igiye kujya ipima abanyonzi ndetse bakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko n'umunyonzi uzafatwa anyweye ibisindisha nawe azahanwa. Ni mu gihe ariko ibingibi byari bisanzwe biriho mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali cyangwa mu turere dutandukanye tw'igihugu. Ibingibi n'ubundi byari bisanzwe bikorwa, ahubwo bashatse kongera ingamba cyangwa nyine kugira ngo babishyire ku rundi rwego, kubera yuko mu mwaka wa 2025 impanuka nyinshi zatewe n'abanyonzi ndetse n'abamotari. Bivuze yuko polisi ikora mu mujyi wa Kigali yavuze yuko igomba gusubiza ibintu ku murongo cyangwa igomba gushyira ibintu ku murongo kugira ngo abantu benshi bagume bafite amahoro ndetse n'umutuzo. Murabizi yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda kirangwa umuco, isuku ndetse n'indangagaciro z'umunyarwanda. Murabizi ko dufite umutekano usesuye, niyo mpamvu rero turyama tugasinzira. Bivuze yuko rero ikiganiro cyacu n'ubundi tugiye kugitangira. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse turaza kugaruka no mu bindi bitandukanye mu mujyi wa Kigali, ariko hano turacyari ku itangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali. Mwibuke yuko muri gahunda ya Gerayo Amahoro polisi yari yaratangije n'ubu ngubu igitangira, n'ubu ngubu ikibikora, yongera kwibutsa abantu mwese mukoresha umuhanda. Nkuko muri kubona ibinyabiziga hano mu muhanda mu mujyi wa Kigali, murabona yuko hari ibinyabiziga byinshi. Ngira ngo muri kureba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, muri kureba ibinyabiziga byinshi aho mu muhanda. Bivuze ko ibi binyabiziga impamvu biba biri mu muhanda, ndetse hari ibintu byinshi abantu baba bigomye kugira ngo bagure imodoka. Ariko nanone nugura imodoka nyaboneka ufite stress, shaka umushoferi ugutwara. Bivuze ngo ibyo byose biri mu itangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali, sibyo?
vuze ngo rero nawe nimba utwawe n'umunyonzi cyangwa n'umumotari, nimba umumotari atari kuhareba wowe iba focus umurebere, najya kugonga nk'ikintu ubona yaranga mu bwati motari hafi utagonga, motari ahita ashigukira hejuru abikore neza 5 kwa 5. Rero murakoze cyane, Imana ibarinde kandi ibahe ubuzima buzira umuze. Ariko ngiye kugaruka ku itangazo rya Wasake imaze iminsi itangaza yuko amazi mu mujyi wa Kigali yabonetse ndetse nta kibazo cy'amazi gihari, ariko ndaje mbigarukeho. Wasake ivuga yuko nako abaturage bavuga yuko n'amazi bafite, mu gihe Wasake ivuga yuko amazi yayatanze hano hatandukanye. Okay, ndaza kubigarukaho, reka ndeke kuvanga inkuru nzivanga. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Gine twugurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi ko amazina kidasamura.